Anopa nonsia abogana de shimama mi mamuni na chimama kwaba. The Ahenkan 93.3 FM so ajatum kasa fidie ba ko pa ye kan wese eduma na yen smadura activity anu anadwo di babesi anopai de di kan edi chen masi adwa enne anopai de babesom sa anopa nonsia akan kase ensemam de nam de doso pa echa abo otwe hui na de obetia bi ene say Ghana lesbian any gay asem enura ehonsem sorry ya abusua na ena from kramedi munsem babesom sanso ena owura KT Hammond say ayinfuni bu onuma wo mafrefra ntuma asa ohene ensu bekom na amanyo efre na nise tam eno ena waka wasema kaseti ase enya na montu papa de obetie biem ene say yade bi ayiniti na sa yale no wo na mfo pa ene moa na abo nsu nya enipa tuminya ayehu amanam soma benfo aba bekasa afa ho metra bosompo akobi manso meko South Africa owura bi onya abemu bi onya finhya duonu baako 21 years wokum ni pama akuma nsia okum bi nso na ode wo makɔhye store ase na ode ayenya nkoma de medimu nsɛm ni nkyeremu ni de tieni na ebeba besom ene anopa di machi Facebook live ene YouTube search Ahenkan 93.3 FM madwenche ni nsu mekenkan na de ma ene die kwan so na ye ko yanim YouTube nso unya mepena wa subscribe abribia ye ba ya pene wanya ne tie no information centers bro aduonum kwaduosia ebi obono mantemu asantemantemu ene poemantemu no agona twafo information center papa no gaga to god si obetwa se ta ewo achim abinase enhyanwa yedin dia okọ ayi achim botwenso a ehonso jowo inframonu nso abiem se deja chirimenke nanasofo enso abiem sanso na sene mempas information center ena adwene bakufo information center womso agikase atum achekrum zevo ayeboafo ene miamia wodo bebri okumani aboabo aka abonhwa ehonso made atum ene miamia wodo bebri a womagikase atum ene anopai medin edikwaku enin kusi buadumedi aseda Emma Empress Empire and Pub ena rich drop natural mineral water afinsem no enchemu ene ne fitiase eni Ahenkan FM what wasum lesbian any gay say oba any bema beda bema any bema ebeda eno nam so asemi eyade bia eyihyehyem bebre Ghana akwaiso kro obekobisu bia no lesbian gay ebi wo honomo na eyade mpenfo bi ede ensusua kose yenye mra ebeko atia sa lesbian any gay ana sempo ye ti obi so ye bia ye begina sa mra no so ede abunufua ana ye gina mra no so na de wom bia no nipa no ene court no edi no nyonyonyo enti eye anti LGBTQ+ bill na endoda speaker of parliament ekofon wasem bai se wo mo hwe emobu hu enumua na oko asante achim north abetompeso so a emra shebidani onumnyamfo andi apia kubi eka say speaker lesbian gi asem na de abano ye MPs nipa makomako ahanu adiosunum 275 no obia foaso say yenye mra no na enkuntia entinu ni ha okra ana speaker say okay waka ne sadia ebi obi so anum si ote anum ne mena se bon tokum te sakoko entim mo nkasa ena speaker say bo de owura andi apia kubi akani o lesbian gay no wa onfo so say yenje emra ne ntum no sorry gina onum na me hwe nipa kro ena oto sa challenge we no ehota din te so soro obia sorry wo mu na say ye womo efuaso na eno nam so enka speaker ebua eno si dabi oma womo bre so mo nkodwene ho yie pan se de bia bre ne du ne so mo ba beje anti LGBTQ+ bill na tuma ombetumi edi susua papa ba na ma gia tum yie na aya fenchim na enko se Uganda for dia womo gi tum yie yesi de mfa nkomra ne mu odin dodo no se de bia ombeji atum prekope na aya adwuma ye nte speaker ene de ekoso endra ewo Ghana mra hye bejefi any person any honorable member who disagrees with the submissions just made by the Honorable and the Apia Kubi that all the 275
are in support of the bill. Anybody who disagrees, be on your feet and I will recognize you. Honorable members, since all members are in support of the bill, I definitely is not going to gag the House. No, I will definitely give you opportunity to expound and improve further the submissions that have been made, so that at the consideration stage, we'll be enriched by your contributions to make proper amendments to the bill. I don't intend to prevent you from contributing. We are Speaker of Parliament. Onumnyafo Sumana Bagbin Ebusiane ne ena moti ye na eno achi namsoma onumnyafo Mohammed Mubarak Muntaka asamati abeto ampeso somna shebjani bo speaker baso say ekwan ya ofa so to asem ma MPs no kra no eno kra ya dimu pa say wo a ose umfua be no so no sori gina wa obia eye din ana wo mo sere no osinya mianim ni kro ni speaker ni pa bia ni tirima bobu ni timu da ho na dwumu da ho wanyi papa ni nyamisha ni pa na kwan ofa so yes ade no nkwa no obona baso kese pa eno achi eno nyamfo Muntaka esan bo MPs enya kukudro de anti LGBTQ+ bill no eba mrashebdifi. Mr. Speaker, let me start by thanking our colleagues who have done a lot of work to bring this very important bill before us, and to thank you also especially for the space allowed for this debate. Mr. Speaker, I'm equally happy about the strategy that you've adopted, that those who were against what we are doing could be given the opportunity to speak. Now that we don't have anyone speaking against it, maybe all of us could also agree that maybe we will not speak more than 3 minutes each, so that we can fast track to conclude and probably stand down the orders and take the bill through all the stages today and conclude it so that we will have assent. Onumnyafo Mohammed Muntaka Mubarak eyemra shebjani wo asanwase abeto mpeso so asantemanti mono so abosobo de enene de ode toso enono ningo prampram na shebjani onumnyafo Sam George enso kire se osisu biem se ono ayi anti LGBTQ+ bill no otechire papa wo manso na kofa bai intondo otechire pa na obo MPA owo Asin South abeto mpeso so abaso se oye nipa bia eyi dom kase no NPP fo no onu pe ne nya kukudo tai wo machi ase be on yemfanko onumnyafo John Intim Fodjo a osanso deputy education minister Owura Sam George ebo na baso se onipa ya de a osayeyi are in support of this bill, because from the onset it had been a Herculean task when we were putting together the bill. Originally we had 4 members on the NDC side and 4 members on the MPP side. But let me use this opportunity to celebrate my brother, the Deputy Minister for Education, Honorable John Intim Fodjo, who remains the sole person from the majority side who joined us to sponsor the bill. Onipa motini ni ayonumnyafo Sam George ono na yemra shebedwani ewo ningo pram abeto ampeso aso mentoa mensam soi medaso ewo mra shebedefie na so edi nipa na okasa no wangasa mra shebedefie wo mu pie no ena odwudwa mugu ho onumnyafo KT Hammond ayemra shebedwani ewo adanse asokwa abeto ampeso aso okọ ayi adanse nsokote anomabo a eho na ka ne peso aso ho wo mu hye so ena bridge babru emfie wotwe enzo nimnyamfo KT Hammond tumi hwe mo nyei mfa no ntonchen asemo panyini kan se ose osagefo ose ade yo agimabedu otosumienu a oye doma hema doma hene no ose na nei asem okokan se an attorney general enhwe nanka jatiko esi na asem no mu ntwa so na wo mu twentwentwentwe ebete no wo mu ntwa so na afia asem fa na asem nko na empuntu dwuma obetumi aye asomdwe a omanfo ni benya de wo say asen not fo nso nya wo mu sanka no anu ntoso mu ntwa so no owura KT Hammond se papa na nkasa yi oso nkasa ye kura no wa edi na ye ohwe no oso osagefo ose ade yo agimabedu otosomienu ye nipa bia okasa dodo
okasa dodo ozo tumi kasa ya no hwe na azo bi a osua aduane a ehye die aduane ne nam nanum saa kansam saa owura keti hamon se enye no wa osagefo osiade yo ademabedo otosumienu oye nipa bi a oni NDC ene konda kranna onu wom na fa adwen ye bibia nti de wa be John mo ka se NDC nipa owura James Datikwesi nasem ye ntwa so na babia asem no ne enkoto no osi wan kasa ye kura owura keti hamon ekire se adentina otembuafo pa tumnya kukuduro onsu nim Ghana mamra no se de tie ene ade owura Datikwesi aye unim se tie amra no na wo mranim ni a wo sanso ye tembuani otumnya nya kukuduro abeka se ye nya no na asemfa na asemko owura keti hamon se papa no wan kasa ye kura no hini bia so mo kroma ohine no wono azo wa judge kusuzu ka ho onimu mra na constitution se na wonni na wa fast mati say Supreme Court aka na High Court ja nya wo ka we agency mu constitution na case e wo court na wa wonnim judge wonnim mra sometimes what Ghana na wo koko we bu yo ho hweye na wo so wo judge wo kroma wo lawyer ya judge at least maybe your lawyer wono de wo specific na court na bench ya wo so wo hwe na no ka say ye na de bia na ba pe hwe na num no kansema ka say no Supreme Court ya one kasa so we part of the judiciary. That's why I Supreme Court. NDC ni o. NDC ni o mo kra na kwa o mo yo mo plans na dey say pa NDC ni ke tia was say we NDC ni na ya sa. Ahenkan FM. Odumnyafo KT Hammond eyam na shebjani ewo adanse asokwa abeto ampeso so na se anomabo ne sokotemu lemu no kwa kosi obuase junction no nemachi ewa asante atimpotem wono no womum na hyebjani onumyafo ketia mo na busua mote ni na eya no pa no nsia akan kase wasugusu tie ewo Ahenkan FM what wasum na ketia mo na asem ya okan ya honam so ama nananum atrankunwa ewo asen not abeton peso so ewo mfimfim mantem su agitwi ene sa ene wo ma etete mo chacha mu chetia woma ehye ayemfunikes ayemfunikes woma etutu ayemfontuma etutu chinia wodo disi wom so de asi enwema wodo mdi gu omkon ene omonsa ene omonan ye de agu ene omo friends emtrofo say he asema adoma hene eka no asema papa ka onya mfumso bia esanse Ghana ne na yewo papa nso agene fumso atum amasesei waye ne nkrata sema ma bibia bedan di se ampa oye Ghana ni people onye Canada ni enti na doma hene kase yenyan na onya kwanya na dwuma na cake na yeto Ghana no adehyewo asen not nso enya wo mo de na omunya som de koto etete na onka aboni bia na nye wenso eni de bi nsida ewo Ghana nya de etre huda anase de kraba huda eni tui enu nti ayemfo asen not eni abrepa enso kasa efa ho enu achi enamua na ohema wo asen breku na nahima afia ntia mo a kire se ampa wo mutrimpo mo ka no sapepepe enete na osidie nti omani abro mo nso eka biafo aso se enkabe yankaban no entwa asem ne so na Datikwesi na asem no wo munyam no ene se de be ye be ma asen man ene ne manfo nina wo muso mpunton kakra ye checheche no wo musa ebeka bi na nahima ntia mo eto ne nsem so eno santo so eka biem se ewo se we nina kakayo kakami watimi wakami nina no yenhwe nyai na yenkamom te se yefunu ba kumu ma ni enhwe na omen totoya ne mpuntu omensin na odum no enkoso Tesiano, yayi owura kwesi sa onu na emeye MP maye. Yesre omampani ni Attorney General say sa ensemu ya ekosu nyina no. Yesre omampani se oma ni entwam na yatu abaye wie. Ye nyina yanya baako. Yanya nkabom na yemfemu oman no. Enya ba wie efi se oseman anaso se asen no. Setambia kotu nsem ne bamu a. Yenya empunti obia ewo ho. Enti yesre and someone kukosu kotu some any metu makao no yenye ni nyina achidie mesra na yankamom anya baako na praye wo hoi uyi baako a ebu na ukabomu a emu yenyina ye moja baako aprepre de eba na aba anso no yenyina ye wi a ye kabomu ye baako enti yenyina yankamom nya baako na yempe apuntio ema aseno efise aseno tema MP ni ho no ye bre ye ma ne sai de ahene kaye no mefua ne so onipa amotini ni eye asen breku
ba hima nana hima afia ntia mo na bushia moteso no so de ne de tusui na me ba beko apomdimu yale bi ayini tefan anthrax na eno no enya mmoa pa na ntwie ne nkrama ne nasef enya wo mo papa Ghana mansini anamantem baako ayini tia enam soma ompinfo ni abre pa ansa na mekom di munsem aba no Empress Empire and Pub me pacho so pe bottle water bia atu a eyako atimodan Empress Empire na ade bia auto free factory eya ne border from pa factory ni oda batomu ye wade no factory ono mo a wo so ne deche straight Empress Empire enti ma me ne papa office workers mo eya motono bok moton dodo no eya monko Empress Empire nkoto na ho no eye second factory enti ne bo no dafom say team na ho no so utumi tono baako utumi nso tu ekwan da ho no mo bottle water bi ti say Awake mineral water and mineral water Vortic Belaqua ene bottle water bia oko Empress Empire obenye bia to na kache wo san tonton ensa awodro de akohom ene de akohonim ni na Empress Empire oko ne nchen a obenye bia to na tena kase yi ewo achim odan Sunny Star Plaza eno no wo odan ene aboabo kwantempo no so eho ena abehu wo mu na Empress Empire kroya no wo mu ewo pub a ye fe no A2 pub ewo kane ba bia na always sport no ewo achim dan no me pacho New Town ene wo enti se ope ba bia kodi mutu akwase de bia wo mo ye emutuo special tia na ne Empress Empire and Pub edika subum 0241 456669 0241 456669 Water is life. Enso yenkwa enso eyenkwa enso tumi di obi abekono amoa enso tumi di enso tumi di obi abekono nanim hantwo enso tumi di obi manifem eto nanan wonsedo eno no ye ntentem kra nanso ekom de de wa anya betumi aso ano kakra we kiro se enso hunya papa emani pedua na okọ ayarsa bia nso won be kiro se enso de ebuo ni pedua papa otanum nsu a ensunsu papa obenya no edoso enfaso obenya no edoso pa nanso nyensu bia e na benfo ama yehunu se yenom enyensu bia ne yenom enye hyenhyen na na yeska okọ mepa chaw enei usi wo dan ne mpotem manso ne mpotem asene manso akroso ene ne mpotem ana wo aprade ene ne mpotem ofuase ene ne mpotem a ensu awoso penom eye rich drop natural mineral water said your mo ye enso ne process no eraze enso na akono na fedodo oni bibi nipa enso ya ne dia ye fe no owusu Patrick very nice man na adwen kuta papa na ode ye enso business no enu ntama gaga tuga hwan udisia obetwa ninso no trimpo kuta no debio make sure say enso ne neat filter was on point omo ye checks entina mani nso ko papa omo toni nso ba odo danka se pure water ben eno manfo age atum omo nompa obete rich ice ana rich drop rich ice ne kane edian na edaso ene rich drop enti me kanfo ma wo bie store ewo community 6 quarter stop Jamaica Sakumono bebia odan Old Town bonka j bebi bia wo bie store bia no eya from keke say hello rich drop ni was ai ye penso bag mienu bag baako bag num bag du ka eni abobo ya ho no mo de beba sisi a ana wo achichi ni benche nkro bi so a eno so frepe rich drop cars egu ho abobo ya ewo ho eno so mo de bi bebro sisi a anopia making ko he se cars na abobo ya etwi so ekwani eye rich drop natural mineral water chese nso no eye nsupa enti nsupa binom na emmoa wapomudin enkrabata nya mienu baako ewo kaso CP ena baako nso ewo achem aboabo Peace Town for 0241 666 508 0241 666 508 ana 0555 250 872 0555
250872. FD ajatum say ye Ghana Water Company Limited. Ayushima ajatum say ye rich drop natural mineral water. Always rich, always pure. Obi per store hang. Se store no ewo achima boabo ana achim asene. Nese oden hanya container titu nese oden hanya. Pepa chobi pebian hang and 10 times so pa. Fre 0545 950 502 0545 950 502 na one nipakro ending so afi mentoa mensem so Ahenkan FM what wasum risk communications manager Emma Ghana Veterinary Service woman hwe emwa yade so no ena osanso ye deputy head ewo National Food Safety Laboratory Dr. Benjamin Kisisasu ene obobo fori amanfo kasa wo ma chidwumadie so ena doc wo kire say yare bia ba ye fa na anthrax na anthrax atuate se enya ba ko akr sisia na ade ebembe no na wo mso nyinya na weni titu efrimuamu eneba titu pa eye nantwie na doctor say Ghana anum se ni na mantema womo eye nya bi eye atifidu apoye mantemu Upper East Region enam so ama veterinary service no ko no mo eko vaccine ko wo wompane ema emua mako opepe baako eni akire eno ne 1,243,000 emua weni na omko wo enduro ma wo kama na osi wo mdwumade ni na achi no wo mu hu sa aboa baako enya anthrax yade ni bi na eno nam so ama Dr. Benjamin Kisisasu chese yade bia wo mu gidi pa se de Ghana Veterinary Service for aid dwuma no woma kata so kra entumi ntretre nko ba bia enko fansunsuanso boni bia emfa ma doc kasa na oto ne nsam so se yade bia se enya aboa bia de bedan di amuahu ane se bonsa aboa no bibi tututu ono te se bi enkro ana bonsa ni mpom ya ne mre pa enya nso sisia na team ayiwa to ono mo na onam so ama so ko Upper East Regional epoye fam no womo abrasa ma apontin piepi ma odwan piepi ma ayi kraman piepi nantwie anim preko empiepi basabasa ezanze samwa wi etanya womo papa doc ni nchiremu eni Like I say, it's not continuing. Social vaccination, as I said, it's life control. Here, on 150,000 animals. Now, one panel, they are after. So, it's a amount for net, Upper East, Mountain, Amabechi, Assembly, I just to Mama, the one degree now, and 80 hands. If you are from the 3rd June, the Nya Kiss PI, as I can say, Kusuo can actually be to be given to Ghana, a young outbreak over. Onipa amotini ni eye Dr. Benjamin Kisisasu oye risk communications manager nese wo ma edin kutaho a enkutaho no mudu no munim se kutaho ye de ehu pan so boa as a COVID-19 bre no COVID abe gina mpa na nkofo take risk no mu communicate intenu bi no ye risk communications manager Emma Ghana Veterinary Service osanso ye deputy head ewo National Food Safety Laboratory doc no na minyina weso na menko obi man soyi me ba beko South Africa Ahenkan FM what wasum abemo bi onye mfinhia aduonu ba ko 21 years ne din ede Sifiso Mokwanzi wanya 21 years na yedna ko gina asemdi bia se watomra pa na sobo amode boni nanse wakum nipa makomako ensia ebusuya enie ejemu aba beto dwa kyese Sifiso Mokwanzi a wanya mfinhia aduonu ba ko yi ono no nsemoni odia ne se okokofa besi brafo yi bia ono omkogru wie penatim wakum ono kogru wie penatim wakum Sifiso ayasan kum nipa woma eye besi brei wayasan kum nipa makomako ensia nso na ba ko de onyomponta no ye double na ese 6.5 wakum wo munina eno nam so ama ne to ate yesi dwumadi ofira sese okunkum besi brafo yi eye aze ono akwanjo ya boaze na tim no wakum no yesi ofira se ehin ne mebosumi ne mu October bosumi no ofira se na eno na South African penifo edi
na chinka kranka credit tinta fido manya nyina so a edi adanse trodo se ampa abemu efe no sifiso mukwanzi ensamoni odiano no enti se meken yedna kugina court a tabuna na so bo ade abon ne se ototom na no so wia na wadi awu na enchemu asan beto odwa ne se ade entia ya okunkunkunkum emai ene se okumu omo a ebi won no de omo akwakwohye biai bi no de aye nyankomade na de nam soma ye kire ne se okokun baako ena ne papa store bi a ewo South Africa ono mo wo mu kura efe no Johannesburg eno na ye wo ma hin kuro ne papa store ena okokun baako no de ne ko share store na se ode ye nyankomade eno nam so ena wo mo chi no enti ena omde ne kokko gina asemdi bia na omde ne ko Johannesburg Magistrate Court ono mo ena omde sifiso mukwanzi ekokko gina ise ensamone ne de oye enie prosecutor tepo mahangi kazigi tepo mahangi kazigzi ono ena ye prosecutor ema asem ya kwakopiem ewa asemdi bia ntino tabuna de abono ene se ototom na nzo a na wasan adiewu nti abemu onya finhia aduonu baako kumnipa mako ensia ama ne ho aka adwam ewo South Africa obi emanso wate wasum ma menyina wesu na memfa manfo adwenkyere baako mienu a aba ento aso emfema agodofo yi Fidel Hayford Eddie ne dia fitadi kwasimintim na se Atoye Mountain Western Region also ohweme live Facebook live na eno afi yakoto doctor okovetin kama na obona baso papa wa say police station executives obia ya crowd so de no baba afole ama oru afi yakoto no afi no vote the ballot was in banwatamko Fidel Hayford na dwencho de bai no 2 p.m. Asante Mampong. Or say NPP can do their best, but they are losing coming 2024 election. Say the baby, them be kugu. Or say omuma Ghana for you, oma ya home. Na NDC na aiding kunim hands down 2024 2 p.m. Mampong na dwencho de bai ene anopei enono. Na berima na ousunsu dene dia befem MC yaw preku enso de ne de aba wo mu ni na free yakutu ene amanyo ya ena wo mo ye medam ase papa se magye kase ya tum na mo de madwenkyere abefem meko na maache atoa so anopemi producer Kwame Asante aka